Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kaseng East Jaintia National Council lembak New Trap Youth Council kibadan hapok syatri jong ke Safe New Trap Mission kila penpau ke jing sengoknya bak jing bamhun halor ke Standard Operating Procedures jong ke Mining Policy ya kabala penbana da ke Sarkar Jela. Nakaliang jong Presiden ke East Jaintia National Council uba Sambor Mi Lingdo ula penramjur ya kini ke Sarkar MDA bala lam khmat da ke National People's Party hakabaya dei bak kamti doyong na markat kum ke Mining Policy kedau bagi kinu bakwa ban apply ya ke prospecting license kidei bandon ya ke jaka ke ba omduna ya ke jinghe ke ba shispa hektar ke ba aila tang ya ki he spa kat ba ke khnyat pat ya kirit kirya halor kini ki arseng ke lapen bana ban pelong da jingya pat ba nadu ke snong dikhya hadu umot sa nam jong wo kyang nong ba hakalai photrik no pra arjar arpuar ke badeiru ke lingkhu sngiyam jong wo kyang nong ba Tehagini kepor nak kaliang kejongi ka Safe New Trap Mission kumban supung kemau bahagini kisngi kiba ladep ngi ladep ha ya ke memorandum cau menteri rang ba ke jela u Konrad K Sangma ban penpau ya ke jing persya ya ki arteli ki kendon ki bodon apo ka SOP nak benta ban yo ya ka prospecting license nak benta ban ti ya doyong ke bangi persya nengkong kelong ka ya kate ke cispa hektar ba kinu ki pait ba ki bakwa ban apply ya ka prospecting license ki habandon ke jeka klem duna ya ka shispa hektar bat kane kalong ke ke babu jing ya ki pait ba apo ka than gejongi khamtam ya gitu ki ba trade yong namar jenjar ban yo ya ki riu pait ba duna ki riu pait ba ki badon ya ka jeka ka ba da ki spa hektar ta ka baar ni persya ya ketika kendon ke batho ba kinu ki company lane kinu ki briu ki ba nabar kiba kwa ban apply ka prospecting license kiba de non tribal kila ban yesoy ka agreement bat kini ki balong tribal nak benta ban yo ya kate ka prospecting license bat kene ka kendon kan sakta ya ka riti ka dustur jong keri bat ka jaj benriu ka jongi namar hadu mentahi ngi po mikhalia ngi dang persya bha ya kene ka benemi ak ya kene kinu ki jing tri ki balong benemi Tedang ipet jika ni ke kendon ke long bet directly ba kendon bet ke benemi akan ni ke kam khayi dewyang. Bat kumbalong hi menta kan ni ke SOP ke ba ke Sarkar Jela Kalashna ka data na menta kita ki high level. Leneta na menta ki company. Namar tang ha kini ki sngi ba ukanrat uwan apa jowairu ban play ki maunong rim. Ngi ke jing kran jong menteri rang ba ke ba uong ba hadu menta ke Sarkar kampat shna kino ki kendon na ke benta kirit kiria ban tre ban kata ke kam doyong leni nak benta kiria ban apply ya ketika prospecting license tengi kwa ruban pentip syafi ki pait ba nakaliang ke Safe New Trap Mission kala pengkhra yakini ki kot long kedop ki bahagini ki singi arsngi ki bala adab nakaliang ki unit ki circle jong ka EJNC kila asam syaki pait ba hakaliang ka East Jaintia Hill District hakani ka kot long kedop nakaliang ke Safe New Trap Mission kala thok syai yakini ki jing sakta ki ban sakta ya keri ba kejat menri gojongi ledangi pediang ya kan ni ka SOP la bala shna ka MDA government kumba ka long menta ta sakaweru ngi kwa ban pentip shepi ki nong song snong jong karilum jantia bana kaliang ka Safe New Trap Mission hakani ka live hotrik jong December ka badairu ka sngi ka lungkhu sngiap jong wo kyang nong ba nakaliang kejongi ke Safe New Trap Mission ngin sepelong ya kawe ka rally ke bahaya bah hapo kleriat bat kane ka rally kan sedang nadu na telang playground ke bodon hapo dikia East ter sedu umot jong wok yang nang ba bodon hapo kleriat hajan DC office ta haswa bangin perlong ya ke jingilang pait ba kan sedon ke jingbu sentiu kum kada ke jingburom ya uneu khlawat jong keri bat kejat benriu tanda kalian kejongi ke EJNC ke HYC ngi kentu bat ngi khot ngi ver ya kinong song snong jong karilum jantia khamtam jong ka East Jaintia bakin yami renti hakate ke sngi kane kareli kan long bet kane kareli bat ke jingilang pait ba kan long kum kadak ban pengkemau ya ki pait ba lene ya ke Sarkar Jela ya ki kendai teli ki mat jing doa ki ba ke Safe New Trap Mission kalabu hakmat ke Sarkar
Bat kumjuru kane karali kan long na kabenta. Kajing sedang jong kajing persyak. Ya kane ka SOP habai day bat ka kamti dewyong kajongi. Kan long kum kesedang kajing persyak kajongi ya kane ka SOP. Hagi ya kita ke arti lagi kendon ke badan apa kate ka SOP. Bat hakane ke sengiru ngin sabatai syai. Ya ka kijing ki bakajat ben riu kajongi kan ya tungku nang ne syekmat ledangi pediang ya kane ka SOP kum bakal long menta. Namar ngitip syaihi baladangi pediang ya kene ke SOP kum bakalong mentahi kibayo ajing mentoy kende tang ki semen pelan lene ginu ki company ki badana po is jaintia bat ki hespa andre hakabak hadu hi kan long kajing tim yang i urid uria kiduk kisuk ki